បង្ហាញពីរបៀបបង្កើតវីដេអូ AI សម្រាប់អ្នកដែលទើបនឹងចាប់ផ្ដើមតម្រូវការឧបករណ៍និងមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលត្រូវមានគឺត្រូវមានកុំព្យូទ័រអ៊ីនធឺណិតនិងគណនី Gmail ដើម្បីចូលប្រើជំហានដំបូងយើងចូលទៅក្នុង Chrome បន្ទាប់មកយើងចុចយកទៅ ChatGPT យើងចូល ChatGPT នេះគឺដើម្បីបង្កើត prompt នេះជា prompt ដែលខ្ញុំបានសរសេរហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបង្កើត prompt សាច់រឿងឬក៏ប្រធានបទណាមួយហើយយើងឲ្យ ChatGPT សរសេរជា script ឬក៏សាច់រឿងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាសរសេរហើយយើងមើលសិនមកដោយសារតែវាចេញមកមានតែ4 scene អញ្ចឹងខ្ញុំចង់បំបែកវាឲ្យបានទៅជា12 scene កាលណាយើងប្រើតែ4 scene script របស់តួអង្គនិយាយវាត្រូវការវែងអញ្ចឹងកាលណាវាវែងសម្រាប់ Flow AI យើងអាច generate បានតែ8វិនាទីនិងទៅជា10វិនាទីទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការបំបែក script ហ្នឹងឲ្យទៅជា scene ទាំងអស់12 scene ដែលក្នុងមួយ scene ហ្នឹងវាអាចមានចន្លោះរយៈពេលពី8វិនាទីទៅ10វិនាទីអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យ Flow AI ហ្នឹងវាអាច generate ជាវីដេអូបានអញ្ចឹងខ្ញុំ copy សាច់រឿងហ្នឹងបាទចូលទៅក្នុង Word មកដើម្បីទុកសម្រាប់បង្កើតរូបភាពនិងវីដេអូអញ្ចឹងចំពោះ prompt សាច់រឿងដែលខ្ញុំសរសេរហ្នឹងវាមានទាំង prompt រូបភាពហើយនិង from វីដេអូអញ្ចឹងជំហានបន្ទាប់យើងត្រូវ copy prompt រូបភាពបាទអញ្ចឹងយើងទៅ copy prompt រូបភាពដើម្បីបង្កើតរូបភាពនៅក្នុង ChatGPT បាទអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុង prompt ដែលមិញទៅវាមាន prompt image រូបភាពអញ្ចឹងយើង copy prompt ហ្នឹងមកហើយយកទៅដាក់ក្នុង ChatGPT ហើយយើងចុច generate ទៅវានឹងបង្កើតបានជារូបភាពឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងយើងបាននៅពេលដែលយើងបានរូបភាពហើយយើងអាច download ទុកទៅជំហានបន្ទាប់យើងបង្កើតរូបភាពបន្តគ្នាមកនៅពេលដែលតាម prompt ដែលយើងបង្កើតបានជាសាច់រឿងពី ChatGPT មិញហ្នឹងយើង copy វាយកមកបាទអញ្ចឹងយើង copy បាទ prompt រូបភាពហ្នឹងយកមកផាសបញ្ចូលទៅក្នុង ChatGPT បន្តទៀតណាប៉ុន្តែ prompt រូបភាពហ្នឹងយើងត្រូវមើលដែរតើ prompt ហ្នឹងវានិយាយពីអីខ្លះដូចជា prompt ដែលខ្ញុំបញ្ចូលមិញវានិយាយពីតួអង្គមានគ្រូហើយនឹងសិស្សអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចូលរូបភាពគ្រូហើយសិស្ស 3-4 នាក់ទៅបាទសិស្សដែលយើងដាក់ហ្នឹងវាមាន3នាក់អញ្ចឹងឲ្យ ChatGPT បង្កើតរូបភាពឲ្យអញ្ចឹងយើងធ្វើអញ្ចឹងបង្កើតរូបភាពឲ្យអស់គ្រប់ scene ទៅបាទដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើ12 scene ខ្ញុំបង្កើតទាំង12រូបភាពមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានរូបភាពហើយយើងទៅបើក Google Flow AI យើងវាយពាក្យនឹងចូលក្នុងទៅយើងអាចរកឃើញហើយអញ្ចឹងយើងបើក Flow AI មកដើម្បី generate រូបភាពហ្នឹងទៅជាវីដេអូបាទអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើស account mail ណាមួយមកដើម្បីចូលទៅក្នុង Google Flow បន្ទាប់មកយើងទៅ upload រូបភាពដែលយើង save ទុកមិញហ្នឹង download ចេញពី ChatGPT ហ្នឹងយើងអាចរើសម្ដង3ឬក៏4រូបភាពទៅអាហ្នឹងវាតាម credit Google account Flow របស់យើងទេព្រោះកម្មវិធី Flow ហ្នឹងវាមានបើយើងប្រើ account free វាមានតែ50 credit ទេអញ្ចឹងវាអាចបង្កើតវីដេអូបានតែ3ឬក៏5វីដេអូទេទៅតាមអ្វីដែលយើង generate អ្វីដែលយើងជ្រើសរើសបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង upload រូបភាពចូលហើយអញ្ចឹងនេះរូបភាពកំពុងតែ upload ចូលអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង upload ចូលរួចហើយយើងចុចកន្លែងសញ្ញាមូល3ហ្នឹងទៅបាទយើង add
đam bay add prom chỗ chẳng nhưng do prom video đây nơi hàng cọng prom được hiệp mày nữa để dừng copy đã không vợt nó dừng do mà pi copy pi vợt mà pass cho không flow nó vinh mà chẳng dừng mưa prom mọi thứ ta prom mọi thứ nó trầm tới ai generate bàn chẳng được sao prom đấy nhưng mưa tới dừng ai cái đôi chỉ còn lại này mòn nó lại nó nhom đặt đầm bay phần rạp ở tù on vậy mà chẳng đó chẳng dừng về đây dừng đã hỏi dừng chưa được mà dừng generate video nữa mà chắc là lại phải nháp đây món nó cứ sầm khán là cứ dừng đặt đầm bay ở ai ở tù on vậy dừng đang thật tù on na thời vậy rồi còn bàn chắc dừng cầm nọt vậy nó cái tam prom này dừng thưa tôi xây màu chẳng là nhom rồi ôm ní nhom giờ đọc thực hành đó lúc generate ban mà video ấy video tìm mùi mình và chẳng bị chỉnh chẳng bắt tòa mới dương copy prom xin tp mà dương đã châu không được hiệp tp thì bay bắt tòa bằng đêm á chẳng dương bạn phải châu prom mà không nè prom bắt tòa xin bắt tòa tiền đó cái này là account flow nhóm về đôi chị credit đấy bạn tay nhóm chỉ dùng video vì miền Pành Hà Phèn cái nào Pành Hà Phèn nó cứ miền này thao video đây dương và thường bạc cả ở tránh vì trên đây ở tránh để pha prom dương khóc chúng pua Pành Hà khóc prom nó dương ai cài bán và bực cài tới vì trên đây tới việc bán nó cứ ok ở đây để chúng pua việc thi cái của flow thì tôi tới với miền policy và về mối gia cô cao và về mối tẹt tương cho mùi nâng áp tạ phim nhà một của lợi bì nhé vì mình ao dân generate video bàn thì chẳng biết là bên nơi ta và anh lại này riêng chăm dù tịch đi nhầm trong và hai tẹt tương mùi p đã dân generate tới vì miền Pành Hà Phèn chẳng là p đã miền Pành Hà Phèn nhưng ai copy from nó do từ đại chat GPT là vậy ở chat GPT nó bị chui cài from bao giờ mà chui cài from bao giờ nhưng ao việc cài from dường tới và lục ở email nó tránh và chẳng vì bạn chui cài from ở dường mến và chụp pua Pành Hà prom đấy chúng cá việc cài tới việc đã tới đầm nà cả chúng cá nơi ta mình đầm nà cả để chân dùng chia diêm ở chat GPT cài ở chứ đó chúng nói đấy là sao tại cái nhung chat GPT tới cài prom vì ở bàn cài tới trên để ở bán tại sao nhung miền account crop mũi tiết nhưng có upload ruộng nó cho từ cái crop đấy ở crop nó bật cao ở video ở để con crop video ấy dân ai bật cao bàn đấy đôi chi vì mình chụp ở coca nhẹ nhảy đôi chi flow để mà chẳng nơi con crop những ai bật cao để cho rụp hiệp hết dân phạt prom là nơi con đây dân sẽ phạt tục nơi con vợt nó do mà thừa mà to tiền chẳng vì nó cầm thi cộng những vì generate chiều video bàn và đi ở nhóm nơi chia diêm và nhưng short screen là lại việc khóc nó giờ mà đã cài tiền bên tái còn là chấm nói nó dùng đã cài tới vì nơi tại ọt bán chắc có nhóm và nhom chia diêm cài về phù thà về miền Pành Hà ấy chắc nó việc coca Pành Hà ấy chứ dừng ao ở chat GPT nó trăng cài prom áo vậy nó vậy đúng bây giờ dừng thưa chạy vào đây nó dừng đang ở chụp Pành Hà ấy dừng ai chia diêm đỏ Việt Nam thằng bạn mà chắc nhom đã thấy vì nơi ta ở tầm nào cá prom nó vì nơi ta phè dừng hồ đó và check F5 phong và cài prom tam chat GPT phong và trăng cài đá mình ta ở video nó viên nơi ta ở tầm cả lại nó ghi chi chấm nói mỗi đại dương thử đọc slide đấy chẳng việc là dương thừa tới dương chụp bài nhá dương admin crew admin ấy chết dương và bà
យើង full គេ full អីទៅយើងកាយើងអត់ដឹងដែរគេអត់ដឹងដែរអញ្ចឹងទៅមានតែ chat GPT ទៅឲ្យជួយបាទក្នុងការកែប្រមរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងប្រឹងកែទៀតបាទដាក់កែរហូតប៉ុន្តែដាក់ទៅវានៅតែ fail បាទនៅតែវាអត់ generate វីដេអូរបស់យើងបានត្រឹងកែដែរវីដេអូអស់ហ្នឹងចឹងកែចុះកែឡើងក៏នៅតែមិនដំណើរការទៀតជួនកាលយើងដោយសារតែយើងប្រើ account flow ហ្នឹងវាយើងប្រើ account free ដល់អញ្ចឹងការសរសេរ prompt វាពិបាកដែរសម្រាប់យើងធ្វើវីដេអូច្រើនណាអញ្ចឹងដំណោះស្រាយមានតែឲ្យ chat GPT យើងជួយកែបាទអញ្ចឹងនៅកែអត់បានខ្ញុំក៏ប្រើក្រុកយកវីដេអូពីក្រុកយកមកដាក់តែម្ដងទៅប៉ុន្តែ account ក្រុកហ្នឹងវាតតែយើងបង់លុយទៀតបាទដូចខ្ញុំទិញនេះ account នេះដូចជា$10មួយខែដែរបាទបើអញ្ចឹងទេបុកក្រុកឥឡូវអត់ free ឲ្យយើងទេគឺធ្វើអីសិតតែត្រូវការបង់លុយទាំងអស់ក្រុក account ក្រុកនេះខ្ញុំទិញ super ក្រុកនេះតែនេះក្រុកវា generate មកវាអត់ស្អាតក៏ខ្ញុំធ្វើផ្សារទៀតបាទខ្ញុំដូរទំហំរូបហ្នឹងខ្ញុំយក19:6ខ្ញុំធ្វើវីដេអូផ្ដេកទៅដើម្បីមើលរៀងធំតិចចឹងបាទក្រុកវា generate វីដេអូអីលឿននេះខ្ញុំទៅធ្វើក្នុង flow វានៅតែអត់ដំណើរការបាទអត់ដំណើរការរហូតបាទវាខុសគោលការណ៍វាជាងការដោយសារយើងប្រើឈ្មោះបុគ្គលល្បីនៅក្នុងពិភពលោកទៅឬក៏ AI វាច្រឡំថាជាមនុស្សពិតអញ្ចឹងដោយសារ flow ហ្នឹងវាគ្រប់គោលការណ៍បាទនេះខ្ញុំ generate បាននៅក្នុងក្រុកអញ្ចឹងខ្ញុំយកវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំ download ទុកទៅប៉ុន្តែគ្រាន់បញ្ហានៅក្នុងក្រុកហ្នឹងគឺយើងមិនអាចវីដេអូវាអត់និយាយជាភាសាខ្មែរបាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលខ្ញុំ download បង្កើតវីដេអូគ្រប់ហើយខ្ញុំយកវីដេអូហ្នឹងទៅដាក់នៅក្នុងកម្មវិធី Clipchamp ដើម្បីកាត់តយើងយកវីដេអូដែលយើង down បានមក film ហ្នឹងយកមកផ្គុំគ្នាអញ្ចឹងណាមកផ្គុំគ្នាហើយចំណុចនេះគឺខ្ញុំប្រើ text speak បាទកន្លែងមិញហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើ text speak គឺចំពោះវីដេអូដែលយើងធ្វើនៅក្នុងក្រុកទៅវាអត់និយាយភាសាខ្មែរអញ្ចឹងយើងប្រើ text បាទ text speak ហ្នឹងយើងឲ្យអក្សរយើងវាយបញ្ចូលអក្សរទៅចូលពាក្យចូលអីទៅដើម្បីឲ្យវាអានអញ្ចឹងឲ្យវានិយាយជាភាសាខ្មែរមកឲ្យយើងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងក៏ចំណុចកន្លែងខ្លះយើងកែច្នៃខ្លួនឯងទេបាទព្រោះរបស់ទាំងអស់យើងបង្កើតមកវាអត់មានល្អអត់ខ្ចោះទេអញ្ចឹងយើងកែច្នៃថែមទេកន្លែងហ្នឹងបាទព្រោះនិយាយរួមទៅគឺបច្ចេកទេសកាត់តរបស់យើងដូចជាខ្ញុំអីគឺមិនសូវជាជំនាញខ្លាំងណាស់ក្នុងការកាត់តវីដេអូអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែប្រើកម្មវិធីធម្មតាដើម្បីកាត់តបានតិចតួចអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងយើងប្រើរបស់អីដែលយើងអាចចេះខ្លះទៅយកមករួមផ្សំគ្នាបាទអញ្ចឹងយើង sell ពាក្យនឹងទុកទៅវានឹងនិយាយឲ្យនៅកន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងជាយាមទៅយើងស្ដាប់សំឡេងវាទៅតើវាត្រូវអត់អញ្ចឹងបើមិនទាន់ត្រូវយើងអាចសេរីវាតាមហ្នឹងទៀតតាអាចសេរីលបឿនសំឡេងឬក៏សេរីអីថែមគុំវីដេអូហើយអស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំយកវីដេអូមកគុំបើ text អាកន្លែងកាត់ហ្នឹងយើងអាចមកស្ដាំប្រើ speed ទៅគឺកាត់បានកន្លែងហ្នឹងតើតើជាមួយកាត់តវីដេអូបើលោកអ្នកគ្រូមានជំនាញខាងប្រើ CapCut ឬក៏ប្រើកម្មវិធីអីផ្សេងកាត់តប្រើអាហ្នឹងទៅមិនចាំបាច់ប្រើ Clipchamp ហ្នឹងទេព្រោះកម្មវិធីនេះវាបោះMicrosoft ស្រាប់ទេនេះវាប្រើដោយសារវា free ខ្ញុំចេះប្រើទៅណាហើយពេលដែលយើងធ្វើបានហើយយើង export វាចេញជាវីដេអូមកយើងរើស1080មកហ
thì dương đã mua đã file ấy tới anh ấy không cầm thi clap chén này bộ không cầm thi khép khát ấy cứ thò mà đá ở ấy tiền chẳng dương ở Việt Đà hay dương phèo Việt tục được không tì tăng là mùi tới không computer bao nhiêu được có tụi phạm tới và ngày nay nhung miền tập bản năng phong ọt quân chăm chuột nia bị cào tiền